হজৰত ডকাইত হজৰত এটা ডকাইত পৰ্ণৰ কাৰণে তেওঁলোক এডিক্ট দে আৰ এডিক্ট দিছ পিপুল দোজ পিপুল দে আৰ এডিক্টেড टू পৰ্নছ দে आर एडिक्टेड टू सेक्स। आपकी भगवत गीता में लिखा है चैप्टर नंबर 4 में वर्ष नंबर 7 से 8 में यदा यदा धर्मस्य यानी युग युग में जब भी परेशानी आएंगी इस धरती पे तो मैं एक रूप हासिल करूंगा। अवतार अवतार की सही मानी आपको मिलेगा वेद से। उसमें पता चलता है जिसे हम कहते हैं पैगंबर, आखिरी पैगंबर आखिरी अवतार कौन है? कल के अवतार। अगर आप भगवत गीता में मानते, अगर आप वेद में मानते, आपको आखिरी अवतार कल के अवतार में मानना ही पड़ेगा, फिर ही आप कह सकते मैं असल भक्त हूं भगवत गीता का। वो तो है ही, आपने जो बताया कल के अवतार तो आने वाला आप ही है, मानते कल के लास्ट अवतार में आने वाला है। आ चुका है। और उसमें लिखा था कल के अवतार की मां के नाम क्या है? सुमति। सुमति की मानी अमन, अरबी में कहते हैं आमिना। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालदा का नाम था आमिना। उसमें लिखा है कल के अवतार। हेलो बंधुসকল, আজি আপুনিতো জানি পাইছে আজি কি ওপৰত ভিডিঅ' কৰিছোঁ। আজি আমাৰ অসমৰ এটা দুৰ্লভ প্ৰাণী, অসভ্য প্ৰাণী এজন আছে, সত্যৰজন বৰা। সত্য নহয়, ই মিথ্যা কুকুৰ চালা। সি নাকি আমাৰ হজৰত মহম্মদক কয় ডাকাইত। এই কুকুৰ, প্ৰথমে এই ভিডিঅ'টো চাওক। হজৰত ডকাইত হজৰত এটা ডকাইত পৰ্ণৰ কাৰণে তেওঁলোক এডিক্ট দে আৰ এডিক্ট দিছ পিপুল দোজ পিপুল দে আৰ এডিক্টেড টু পৰ্নছ দে আৰ এডিক্টেড টু সেক্স। মইতো বিচাৰোঁ কোৰ্টত উঠিবলৈ, কাৰণ যিদিনাই সত্যৰঞ্জন বৰা কোৰ্টৰ কাঠগড়াত থিয় হ'ব সেইদিনাই ইছলামৰ কোৰাণখনো কাঠগড়াত থিয় হ'ব। চৰিত্ৰ আপোনালোকে পঢ়িবচোন, কিতাপ পঢ়িব, হজৰত মহম্মদৰ জীৱনী পঢ়িব। কি আছে যে নামাজ যে পঢ়ে, ভংগীবোৰ যিবোৰ আছে গোটেইবোৰ আমাৰ যোগাসনৰ ভংগী। আমাৰ পৰা চুৰ কৰা নাই, কাৰ পৰা চুৰ কৰিছে? কাৰণ এই তেওঁলোকে বোলে IS কিবা কুটাঘাটো কৰিব হেনো অসমত। IS বোলে অসমত কুটাঘাত কৰিব, সেইকাৰণে সময়ত আমি অকণমান সাৱধানে থাকিব লাগিব। হজৰত বুলি কৈছোঁ, হজৰত যিকোনো নাম ন, তেওঁলোকে কিয় হজৰত মহম্মদ বুলি ভাবিছে? তাৰমানে হয় নেকি ডকাইত? তাৰমানে হজৰত মহম্মদ ডকাইত হয় নেকি? মইতো হজৰত কি পালোঁ, তহঁতৰ কি আছে? হজৰত এটা ডকাইত। ভিডিঅ'টো দেখিছে, ভিডিঅ'টো ই কৈ আছে যে মই ডাইৰেক্ট নাম নি কোৱা নাই, হজৰত আলী হ'ব পাৰে, হজৰত ই অমুক অমুক তুমুক হ'ব পাৰে। তো হজৰত অমুক তুমুক যদি তই কেইদিনমান আগত ভিডিঅ'টো কি ক'লি? হজৰত মহম্মদ ডাইৰেক্ট কৈছ, মোৰ লগত আছে, যিজনে লিখা নাই মই ডিছক্ৰিপশ্যন দিম, চাই ল'ব। সি কৈছিল কুকুৰ চালা। চ' আপুনি চবে যিমান আমাৰ মুছলমান বা হিন্দু ভাইসকল আছে, কাৰ ধৰ্মত কি আছে না, মই কৈ আছোঁ তই কি জান ইছলামৰ বিষয়ে কি জান? তই কুকুৰ চালা, তই নিজৰ ধৰ্ম অধ্যয়ন কৰ, তাৰপিছত বেলেগ ধৰ্মত অধ্যয়ন কৰিবি। চাবি আমাৰ হজৰত মহম্মদৰ কথা কৈছোঁ যা, তহঁতৰ নিজৰ পুৰাণত ক, ভাগৱত গীতা ক, তাতো আমাৰ মহম্মদৰ কথা আছে। বিশ্বাস নহয়, আমাৰ জাকিৰ নায়কৰ ভিডিঅ'টো চাওক। आपके वेद में लिखा हुआ है कि और एक पैगंबर आने वाला है। आपकी भगवत गीता में लिखा है चैप्टर नंबर 4 में वर्ष नंबर 7 से 8 में यदा यदा धर्मस्य यानी युग युग में जब भी परेशानी आएंगी इस धरती पे तो मैं एक रूप हासिल करूंगा। अवतार अवतार की सही मानी आपको मिलेगा वेद से। उसमें पता चलता है जिसे हम कहते हैं पैगंबर, आखिरी पैगंबर आखिरी अवतार कौन है? कल के अवतार। अगर आप भगवत गीता में मानते, अगर आप वेद में मानते, आपको आखिरी अवतार कल के अवतार में मानना ही पड़ेगा, फिर ही आप कह सकते मैं असल भक्त हूं भगवत गीता का। वो तो है ही, आपने जो बताया कल के अवतार तो आने वाला आप ही है, मानते कल के लास्ट अवतार में आने वाला है। आ चुका है। और उसमें लिखा था कल के अवतार की मां के नाम क्या है? सुमति। सुमति की मानी अमन, अरबी में कहते हैं आमिना। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालदा का नाम था आमिना। उसमें लिखा है कल के अवतार चैप्टर नंबर, अभी हवाला भी दे रहा हूं मैं, टाइम मिल रहा है ना। कल के अवतार चैप्टर नंबर 2 वर्ष नंबर 5 श्लोक नंबर 5, 7, 9, 11, 15। इसमें लिखा है कि उसके वालिद का नाम है विष्णु यास। विष्णु यास मतलब खुदा का बंदा, अरबी में तर्जुमा करेंगे अब्दुल्ला। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम था अब्दुल्ला।
उसमें लिखा है वो ऐसी जगह में पैदा होंगे जो अमन की जगह है। हम मानते हैं कि मक्का एक अमन की जगह है। उसमें लिखा है कि वो उस फैमिली में पैदा होंगे जो उस इलाके के अमीर होंगे। हम जानते हैं कि कुरैश के फैमिली में पैदा हुए थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसमें लिखा है कि वो 12वीं तारीख माधव के दिन पे पैदा होंगे, वो 12वीं रब्बी अव्वल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा है। आगे आप पढ़ेंगे वेद में लिखा है कि उसके 4 करीब दोस्त थे, जिसका मैं जिक्र किया हूं। 4 करीब दोस्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थे, जो हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली। मैं अल्लाह भी मॉल, अल्लाह ताला की रहमत सब पे हो। किसके बारे में চাইছে এয়ে হৈছে চব কুকুৰ আৰু আমাৰ চবকে ভাই বন্ধুসকলক এটা অনুৰোধ, এই কুকুৰৰ ভিডিঅ'খিনি চাই বেছিভাগ দেখোঁ মুছলমানে শ্বেয়াৰ কৰে। কিয় শ্বেয়াৰ কৰে এইবিলাক শ্বেয়াৰ নকৰিব। ইয়াৰ 70 নম্বৰৰ পৰা এটা ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ নকৰিব। ইয়াৰ চেনেলবিলাকৰ এইবিলাক TRP বঢ়াবৰ কাৰণে এনেকুৱা কৰি আছে। ভিডিঅ' দেখাৰ লগে লগে তাত যাই ৰিপৰ্ট মাৰি দিব, ৰিপৰ্ট। কাৰণ আমাৰ ধৰ্ম কেতিয়াও নিশিকায় বেলেগৰ ধৰ্মক কিবা বেয়া কথা কোৱা। আমাৰ ধৰ্ম কেতিয়াও নিশিকায় হিংসা। হিংসা কি মনোগত। ইয়াক ক'ত টেৰিষ্ট হৈছে, কি হৈছে, কি এটেক হৈছে, সেইটো ইছলামক কিয় সোমাই দিয়ে? সেইটো মানুহ হিচাপে দেখক না। এইটো ইছলাম, এইটো হিন্দু, এনেকুৱা কিয় দেখে আপুনি? এনেকুৱা নেদেখিব। মই এইটোৱে অনুৰোধ। আৰু এই 70 ৰঞ্জন লাহে লাহে বাঢ়ি আছে, ইয়াক এটা বাঢ়িব দিয়া নহ'ব। ইয়াক কিবা কৰিব। আৰু এটা কথা, যদি এতিয়াই যদি হিন্দুৰ বিষয়ে কিবা বেয়া কথা কওঁ, মই কালি আহি পুলিচ ধৰি লৈ যাব। কিন্তু এই পুৰা খুল্লাম মিডিয়াত কৈ আছে যে প্ৰশাসনে একো কৰা নাই। ইয়াৰ মানে কি? এইটো কি? আজি যদি মই কওঁ এইটো এনেকা মই নকওঁ, কাৰণ আই লাভ ইছলাম। ইছলামে কেতিয়াও নিশিকায় এইটো। চ' আমি বেলেগৰ বেয়া ক'ব নালাগে আৰু বেয়া শুনিব নালাগে। চ' আমি কোৱা নাই কাৰো বেয়া, আমি বেয়া কিয় শুনিম? সেইকাৰণে কৈছে সকলো মুছলমান আৰু হিন্দু ভাইসকলক, আমি কেতিয়াও নখোজোঁ হিন্দু মুছলমান বেলেগ হওক। সেইবিলাকতো হিন্দু মুছলমান বেলেগ কৰা ভাবি আছে, কিন্তু মই জানো কেতিয়াও নহয়। এই কিমান আহিব 70 কিমান যাব, তথাপি আমাৰ একো নহ'ব। হিন্দু মুছলিম ভাই। চ' ফ্ৰেণ্ড, 70 পৰা ভিডিঅ' দেখাৰ লগে লগে ৰিপৰ্ট মাৰি দিব। ইয়াৰ অনুৰোধ।